Edevleskro mir tu mensar pralalen penalen. Avdiye kakirala fitaro Samson, ko purano zavet. Šaj šungjan bašileski. Ovsine o dešu trito sudija, so spomninala pe kolil baši o izraelske sudije. Neli po angle, ker jem jek vidio taro Gedeon. Ovda sine sudija, ako se ti ne tumen o sudije, ko dava vreme ko Izrael, sine vodačija. Biri me taro develte pomožinen e Izraelcon, koga ojavera narodija, ale muči nenalen sine, hem te vodinen e Izraelcon. E akana o Samson buti poznato soske but silno sine fizički. O sine dobrom silno so šajne, but bukjate kirel so jek obično manuš, nikogaš naštite kirel. Ама лескири сила, али таро дебел. Прете почмина морет нешто те хайлова, паше о Самсон, о девел користингјале, ама о Самсон ко будбукја на сине шукар мануш, на сине угодно е девлески. Мате лале сар примера менги. Ама сепак, о девел користингјале, емиси буд поуке со амен шајте лаакатар. Читина е башо Самсон колил судие тари дешу трито джики дешу шовто глава, те почмина ки дешу трито глава, баши лескро бијани бе. Објаснила кате дека о израелција кер ге буд била чебукја англако дебел. Прастане не пало јавера девеља, хем адалеске о девел дозволенја о филистејција те освојненлен. И сиек Израелцо, о анафлескро маној. Ов хем лескири ромни на синелен чаве, ама пишнела дека јек диве е девлескро ангели јавенгјапе ромнаке вакирјалаке дека ка бијанел чаво. Пенгја дека акава чаво ковол цело живото јек назиреј. А да возначинела јек мануш кој тано посебно посвети моје девлеске. Хем спрема е Мојсескоро закони, ако сја назире, натребела никогаш те чинете бала. И ромни, гели, вакирја перомеске, нели баш јакава суло, а ов моленгјапе девлеске. Девла бичал палем, акале девлескире мануше, нели обнаджангја дали мануш, дали ангели, бичале палем, те вакирела менге, соте кира акале чавеа. Е ака напишенела дека одевел шунгјале, хем ало палем, ама вакирје ленге исто, а да васо пенгјум е ромнаке, нека кирел пенгја. Значи, одевел вакирја е ромнаке са со морете джанен. На бистергја ништо, на додангја ништо. Акана после, акава о маној, мангля е девлескоро ангели те бешел те халленцар, те халмаро. О ангели пенгја менаетеха, ама шајте ден јек жртва е девлески. Нели, ка ден акава мас е девлески. Агјар керге, чигео мас ко алтари, тарге јак, хем кога и јак таблолајне шукар, о ангели, сатар јек пути гело упре, ки јак, ко небо гело. Кога диклеадава о маној, хем лескири ромни, пелеко муј, јасно си не ленге дека, а да вас си не колкори о девел, ко облик сар мануш. Буд дарандило о маној, пенгја е ромнаке, камера, соске диклеме девле. Ама и ромнилескири реагиринела хари по-логично. Пенгја те манглјал девел те мударела мен, не би сика вела менге сакала букја, хем не би прифатинела амари жртва. Добро, ко право си не е ромни, нели? На муле. На диклевише девлескири ангеле, интересно е, ака те о маној, на добингјатаро девел повише информација, сар со мангља, ама одевел киргјалески нешто панда пошукар. Синеле и бари привилегија, то воле девлески ко присуство, хем те намерел, намуло.
Амен понекогаш правилен пенален мисли на дека морате джана са, морате джана повише, са морате хајлова, дека одевел требалате деламен одговор кога нешто пучаја. Ама на неагјар. Ов буд пути, место те објасни неламенге нешто, ов деламен нешто панда пошука. Нели, лескоро присуство. Амен сар лескере чаве, шајтова олеја заедно секово моменти. Хем те джана дека овка води неламен, овара келамен, овка ваки раламен ге сотребела те джана ко правилно моменти, сарамаро шукар да, сарамаро пастири. Давај панда пошукар, не мора са те джана. Добро, после биангјапе о Самсон. Пишнела дека о Самсон бајроле сине, дека одевел благословен гјале, хем дека девлескро духо почмингјате дело и нел ки лесте. Морате хајлова нешто прајлален, дека ко Пурано завет е девлескро духо понекогаш авелајне у прако разна мануша само кратко време, за да олате кирен нешто. Јек задача, со денгјален одевел пример. Па после джала песке девлескро духо. Наe sarko nevo zavet, hem sarso i sjemen avdije, kaj so devleskro duho ili osveti duh živi nelaki amende, koji sjeme devleskro narodo, koji poverujngem ko Isus, neli sar spasiteli, neli odevel delamen, leskro duho te zapečati nelamen, te živi nelamende stalno, hem te kiralamen neve, sveta, te promeni nelamen. Ама ко Пурано завет, пример ко Самсон, на синеагјар. Од духо авела те поможинеле, те кирел нешто, ама на живинела ки лесте. А да леске кадека буд често од Самсон на не шукар. На еле шукар карактер. Буд грешинела. Ама одевел сепа користинеле, баш и те кирел олескро плани. Добро. Читина ки дешу штарто глава, акана, дека о Самсон барило. Ама панда на не ништо баши лескри сила. О Самсон дикла јеке джувля таро филистејција, хем мангла те лела са ромни. Јако лескри родителја на мангле агјар, ола мангле овте лел ромња, таро израелска джувля. Ама најне леске гајле, пенгја ленге Len lamange sa romni. Хари грубо пенгјаленге, нели? Пишнела дека девлесинеле плани којадава, те кирел нешто против о филистејција. Значи, иако најне шукара дава со Кирело Самсон, сепак одевел дозволенела гјар те кирел со ске и силе плани. Кога геле заедно телене джувля, негде кодрумо, о Самсон сине коркори, хем нападен гјале јек лави. Пишнела дека девлескро духо ало леске, хем денгјале сила те мудареле лаве, буд лесно певастенсар, са те пене сине тикно бузни. Пало дисаво време, ало палем ко исто тан собешело о муло лави, хем диклао Самсон дека сине пчеле, хем авгин, Андре ко муло лави. Овле лахари Авгин хем халя, па гелеко филистејција телен е джувля, ко крајо одат хем и дајле скири, прифатингелава. А сар со сине ленгоро обичај, о Самсон денгја гозба, нели сар бијав, те хан, те пиен, хем але трианда терне филистејција, шај фамилија сине тари джувли. О Самсон пенгја ленге јек загадка. Пенгја ако ко ефтадиве, шајва кирена манге созначинела кава загадка, кадафтумен трианда кошуле. Ама ако наштива кирена ко ефтадиве, тумен каден маман трианда кошуле. Аки и загадка сова кирјаленге. Таро окова кој хала и клола нешто хајбаске. Таро силно и клола нешто гудло. Радавасине. Нели баш олави, хемо авгин вакерала. Нормално, акала трианда джене, на хариле, хем вакирге джувляке, вакира менге те објасни налеске.
Нормално, на англите денле, трианда кошуле, нели? Ама и джувлида на джангя, со значинела кај загадка, ама бу досадинела си не е Самсоне, секој диве, хем ко последно диве овнаш ти издржинела више објаснин гјалеки, хем ојва кир гјаленги. O Samson bud holangja, hem gelo koja vertan, hem devleskiris silaja, ov mudargja, trianda filistecen, hem lela lendar, trianda košule, te šajte dena kale manushengi ko biafle skoro. Ама ко крајо е джувлако родат, денѓала некаске јавер. Хаос. Нели? А кате мангава нешто те вакирав баши амаре баре чаве прајладен пенален. А мен кој си ем родителја, кој си ем верникја, и си амен возраст на чаве, нели? Буд пути ди кај дека ола нашунена мен, или напостапинена мудро ко нешто, сар со мангаја мен, или набиринена шукар ко нешто, нели, сар со о Самсон бирингјакале странско джувля, емадале е стварно куѓа ко проблемија. О родителја лескере ко право сине, со наприфатен гелава ко почеток. Хем адава мучинела мен понекогаш, нели? На джанаја со те кира маре баре чавенсар, со те вакираленги. Ама те наби стра прајладен пенален, дека одевел стално керела бути. А мен предајнаелен е чавен е девлеске коваста, моли наемен башиленге, шајте да сове таро девел тари Библија, сикаваја манги пеленге, ама исто гјар морате оволомен доверба ко девел, дека ов ка керел шукарленцар, ов ка спасинелен, ка водинелен. На неамари бути са родителја, а мен те спасинален. Нашти амен те спасинален. Нашти амен силаја те кира нешто. Или те закани намен ленге. Хем, а кавај буд важно. Натребеле то воломен секирација. А давај буд паро, нели? Одевел джанела, ов кирало бути. Ов шунела амаре молитве. Хем ов джанела најшукар, сар, хем кога те одговори нел. Шај оладна кирена шукар. Шај ко проблеми е тане, шај буд грешинена, ама одевел ка користинел са, баши ленгере шукари паске, хем лескере славаке. Ма секиринту, ов кирела нешто шукар, ов шунелате молитве са родители. Морате джана прајладен пенале, овда мангелате чавен повише тутар, то воламен доверба лесте. Самсонескире родителја, верунава ко крајот дикле, дека одевел манглате кирел нешто преку о Самсон. Јако буд грешин гја. Добро, продолжина ки дешу паншто глава кана, не мора са те објасни навшај ту мен те читинен коркори, ака ја глава, ама накратко о Самсон, холјанела баши о филистејција со денгеле скери ромња, е јавере маношеске, хем мударела бути дженен олендар. Ама и силе надприродно сила. Силе со најнормално, него авела таро девел. Ко слике, примере чавенге, дикајле е Самсонесар, буд баро мануш, баре мускуленцар, ама ме мислинава дека овди кјолајнесар нормално мануш. Соске лескери сила на сине мануши кано, него таро девел. Добро продолжи накана ки дешу шовто глава. О филистејција мангенете мударен е Самсоне, соске добором буде дженен мудар гја олендар. Читинај дека ов гело ки проститутка. Нели сашто вакиргем, о Самсон на не шукар мануш, прастала пало джувља со натребела, на неугодно е девлеске. Ама одевел сепак користи нелеле, баши лескире плања, те избави нене Израел сон таро филистејција. Одевел чак делеле, а каја сила сој силе. Ама сепак о лескере гревија е джувленцар, кирена леске буд баре проблемија.
Акате гело ки проститутка, ки филистейско дис, хем о народо кедаја дис, дознајнге деко Самсон ало, обкружинге о кер, кај со пашлола сине, ама o Samson nesar izbegningyalen, geloko baro gradsko udar, neli sine baro zido, so kružinele dis, kodava vreme, pa jek baro udar, ov pagla udar, hem ingarjale avrial corrido. Posle, palem mangla jeke džuvla, taro filisteicia, oj vikinela pe Delila. O filistejska vodačja doznajnge bašelava, hem penge e Delilake. Siklov kotar leskiri bari sila, hem saršajamente pobedinale, hem kadatut budpare. Oj soglasingjape, palelate pučele, kotar ti sila, saršaj nekoj te pandeltu. Ama ov hovagjala, pengja ako pandenama gyar, posebno žit cencar primer. Hem oj vikingja e filistecen, kjer gjale e Samsonete sovol, hem probingea dava sova kirgja. Posle oj vikingja Samson, ale o filistecia, hem odma uštilo, hem paglao žice. Dikle deka hoa gjalan. Trin puti, kjer gyar, trin puti o Samson hova gjala. Palo lava, i Delila bud dosadinela lesine, o tu namangeama, o soske hova veaman, hem ko krajo, o Samson vakirgyalake i vistina. Vakirgyadeka ako činena obala, obala leskire, kovol sarsekova manuš. Koga zasukja, kergeadava, i Delila vikingja, ovdžangav salilo, uštilo, pišnela deka ovmislingja deka sakovol isto sar porano, deka kovole panda adaja sila taro devel. Pišnela deka ovna džangja deka naele više sila, deka devel cidingja olastar pišnela. Ola astar gele, ika gele skire duja kja, hem čigele ko zatvor. Akate pučaja, soske ova čola olaja doborom vreme, koga dikjela deka opasnoj, hem soske vakir jalaki vistina. Soske ov nadaranilo taro devel. Ov na mislingja bašelava somangelo devel. Ov celo vreme mislinela hem kirela dava ov sarso mislinela, ov sarso mangela. A čilo olaja soske buč šužisine, najverjadno. Hem obmislingja poviše baši po telo, peske to godinel, mesto devleske. Nadarandilo taro devel, mislingja deka šajte kirel somangela, o devel panda kovol oleja, panda kadele sila, nikugaš najte cidel lestar. Ama na, o devel pengja dosta, hem cidingja lestar, šaj manglao devel o Samson te pokajnelpe, to vol hari pokorno. Morate dara taro devel prajlalen penalen. Iako siem spasime, iako siem leskire mangle čave, soske o devel mangelamen, hem najte dozvolinel, amen te našunale agyar. Ov kamukelamenge paripe, ako potrebno, amen te šunale te daralastar, sarso trebela. Soske ovdžanela deka samo agyar kova blagoslovi me. Diken kozon problem je sinele Samsone. Ama ko krajo verujnava deka ov ulo poponizno sprema ko devel. Ko zatvor obala leskire počmige hari po hari te bajron palem. Ov nesar džangja deka i sila leskiri iranelape hari po hari. Jektive kedingepe bud bari gužva filistejcija ko lengoro hrami. Hem mangleti kavene Samsone taro zatvor, te delen hari zabava, na džange deka leskiri sila iranelape. Ovna dikela, ama zamolingja e čave koj vodinela lesine, te pomožinele hari te čivel pe vasta ko duistubija, su i kirenene o krovi taro hrami. Molingja pe devleske, devla,
panda jek puti, te dema sila, te shajte mudaraflen. Hem odevel, tengjale, o Samson guringjako stubja, hem pelo celo hrami u prako narodo. O Samson da, mulo togaš, pišnjela дека mudargjako од ава моменти повише таро са со mudargja по Англе. Значи, прајлален пенален, диклем дека о Самсон на сине секогаш послушно. Наенеле дар таро девел, ема далеске буд муке синеле ко живото. Ама сепак, о девел бирингјале, хем користингјале те поможнел Израел сон, против ленгере душмајна. А менгеда буд значајно акава. Ако наследи на Исусе сартрбела, овка кирел са, за да те шај те иранеламен ко правилно друмо. Ама шај преку мука те кирела дава. По шукари, доброволно, таро срце те шунале, те родале, акана. Те покај намен, прајлален пенален, ако потребно, хем те предај намен целосно леске ко васта. Тогаш шај одевел те благослови неламен, те користи неламен, хем ко ова радосна, со скеджанаја дека угодна сием Англи лесте. Шај по Англе буд грешингем, шај наe са уреду акана, ама шај акана одма тира намен ки лесте хем овка прифати неламен, ка промени неламен, ка кирел шужибути. Овен састе прајлален пенален одевел нека благослови нелтумен. Амин.